ntabwo turi ikipe y'akanyenyeri. Jean-Marie wa APR Brigadier General Rusanganwa yatangaje ko APR atari ikipe y'akanyenyeri, asobanura ko uburyo abafana bashyizeho bwo gufasha ikipe butandukanye n'uburyo bukoreshwa n'andi makipe yifashisha akanyenyeri. Ibi yabigarutse kuri wa gatanu tariki ya 15 Kanama 2025 ubwo yavugaga ku myiteguro y'ibirori byiswe Inkera yahise, izahurizwa hamwe n'umukino wa gicuti uzahuza APR FC na Power Dynamos yo muri Zambia kuri Stade Amahoro icyumweru ku itariki 17 Kanama 2025. Brigadier General Rusanganwa yabanje gushimira abafana ba APR kubera ubwitange bwabo, aho baramaze gukusanya amafaranga arenga miliyoni 500 mu rwego rwo gufasha ikipe yabo. Yagize ati, hari bamwe mu bafana bacu bajya badusaba ngo natwe mwabishyire akanyenyeri. Icyo nababwira ni uko ntabwo APR ikiri ikipe y'akanyenyeri, Minadef nabwo yabishyigikira mahirwe ya makipe azwi cyane akanyenyeri, ahubwo abafana bayo bashatse uburyo bwo gushyigikira ikipe kandi ibyo bizakomeza. Ati, APR niyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda, nubwo hari abatekereza ko Rayon Sports ariyo ya mbere. Abavuga ngo turi iya kabiri ku bafana, ariko si byo. Gukora ikusanyamibare tuzabagezaho ikizavamo, igihe nikigera tuzayerekana, naho abavuga yuko ari abambere rwose si byo. Ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo bwongeye gusaba abafana kugira APR mu gikorwa cya Inkera y'abahizi kizaba mu itangiriro ry'umwaka mushya w'imikino, kugaragaza ubufatanye bw'abafana n'ikipe yabo. Naho umukino wa APR na Pyramide wimuwe. Imikino ya APR FC na Pyramide yo mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League yimuriwe indi minsi. Umukino ubanza uzakinwa ku itariki ya 28 Nzeri 2025, mu gihe wo kwishyura wari uteganyijwe ku itariki 4 Ukwakira 2025. Kuri wa gatanu tariki 15 Kanama 2025 nibwo ikipe y'ingabo z'u Rwanda yashyize hanze itangazo ikagaragaza impinduka z'amatariki y'imikino mpuzamahanga. Byari biteganyijwe ko imikino ibanza izakinwa hagati y'itariki ya 19 Nzeri na 21 na 25, naho iyo kwishyura ikazakinwa hagati ya 26 na 28 Nzeri 2025. Ariko impinduka zakozwe zagendeye ku kuba mu Rwanda hazaba hakinirwa shampiyona y'isi y'amagare ya 2025, ikazabera kuri Stade Amahoro ndetse n'imihanda iyegereye ikazakoreshwa. Mu itangazo APR FC yashyize hanze yagize iti, umukino ubanza wa CAF Champions League uteganyijwe ku itariki ya 28, naho wo kwishyura uzaba ku itariki 4 Ukwakira. Kugeza ubu APR ntabwo yatangaje ibibuga izakiniraho imikino izakinira mu rugo, ikavuga ko abafana bazabimenyeshwa mu gihe kiri imbere. Mu gihe hateganyijwe iyi mikino, APR ikomeje imyiteguro y'umwaka w'imikino wa 2025 ndetse irimo no gukina umukino wa gicuti bazakina na Power Dynamos yo muri Zambia. Jean-Marie wa APR yavuze ko barimo abanyamakuru bakekwaho gukoresha nabi umutungo wa Minadef. Jean-Marie wa APR Brigadier General Rusanganwa Deo yavuze ko uwakoresheje nabi umutungo wa Minisiteri y'Ingabo yose agomba kubibazwa. Abarimo umunyamakuru wa siporo ni bamwe baherekeje APR FC mu rugendo yagiye mu Misiri muri Nzeri 2024, ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Abo ndetse n'abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abo basivile bakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minadef binyuranyije n'amategeko. Mu kiganiro n'itangazamakuru y'ukuri wa gatanu tariki ya 15 Kanama, Brigadier General Rusanganwa yashimangiye ko bidakwiriye gukoresha nabi umutungo wa Minisiteri y'Ingabo. Yagize ati, Minadef niduha ingengo y'imari yo kuzamura abanyarwanda, tuzayikoresha nabi tuzabibazwa. Niba hari uwo bahamagaye muri mwe kujya kumubaza niba atarabigizemo uruhare, azagaruka. Ubutabera buratinda ariko bukaza. Abo byababaje mubyihanganire kuko ntabwo igihugu cyacu cyabaho nka bya bindi tuzi. Yakomeje agira ati, tugomba rero gucunga neza ibyo baduha kugira ngo tuzamure impano kandi tuzikoreshe nk'uko byagenwe. Buriya bariya bantu
reka twizere ko ubutabera buzabijyamo. Bashobora no gutindayo gato, ariko ndizera ko tugiye kubikemura neza. Nanjye nidukorana neza ngo tuzamure neza APR, turinde ibyiduha. Mu basivile batangiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare i Nyamirambo kuwa gatanu tariki 16 Kanama 2025 barimo umunyamakuru Ndayishimiye Regan uzwi nka Rugaju, Ishimwe Charity ndetse na Mucyo Anta bakunda kwita Biganiro. Uyu wahoze ari umwuga ndetse n'umufana wa APR. Mugisha Frank uzwi nka Jean Ngwani, chairman wa APR Brigadier General Rusanganwa, yasobanuye ko abakekwaho gukoresha umutungo nabi wose wa Minadefu bazahabwa ubutabera bukwiriye batazarenganywa.